basabi sifosami basabamandla khanyisa nawedlozi ishisile impepho khanyisila amakhandlela basabi sifosami basabamandla khanyisa nawedlozi Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Umdlalo sele nikhuluma naye. Bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ke bakithi ukuthi ke nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya njenganenjwayelo. Then ukuthi ke vele nani niyazi ukuthi phakathi kwaleli khaya wonke umuntu wamukelekile bakithi, akekho noyedwa umuntu esingaso sithi cha yena akamukelekile. Kanti futhi ngihlezi futhi ngisho bakithi ngithi ngisuke nginethemba njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha ukuthi ikhona izothi mayifinyelela kuyena bese iba usizo olukhulu kuyena. Ngiphinde futhi ngithanda ukuthi ningakhohlwa, ngikukhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe bakithi abaqalayo nje kakhulukazi ukubona le page lethu, bangakhohlwa nje ba subscribe, ba like, ba turn on ama notifications njalo ukuze uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi besisheshe ifinyelela kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi ngike ngathi asizokhuluma ngamaphupho noma kwesinye isikhathi bese sifaka lezinto ezike zenzeke ukuthola ukuthi ezisuke zikhomba ukuthi khona ukuvalwa okusuke kukhona noma okwenzakala empilweni yakho, noma kwesinye isikhathi kusuke kukhona ukuphanjaniswa noma ukuphanjaniselwa kwezinto zakho. Okay, la sizoqala khona ke bakithi mangabe sizokhuluma ngokuvalwa kwezinto empilweni yakho, khona la ozokusuyithola khona uthola ukuthi uyathonga noma uyaphupha, kodwa manje bese uziphupha usebumnyameni. Uziphupha usebumnyameni nje, mhlambe kwesinye isikhathi khona kumnyama, mhlambe usaboni nasemehlweni athi cha yebo ngiyakubona ukuphupha ngisebumnyameni, mina ngizivele ngaziphupha ngingaboni ngisho ukubona ke emehlweni engazi ukuthi bengivalekelwe amehlo engasasebenzi. Amanye amaphupho lawo bakithi engasho ngithi akuwona amaphupho okufunakala ukuthi uwazibe, ngoba asuke ekhomba ukuthi khona ukonakala okuzayo empilweni yakho noma khona inkinga esukiza ngaleso sikhathi. Akona nje amaphupho ongamisane lawo uwazibe bakithi, kufunakala usukume uzame ngezo zonke indlela ukubheka ukuthi hayibo engabe konakele ngakuphi, kodwa sekukhona ukuganga kusokukhona khona ukuphanjanisela okukhona mangabe uzophupha ubumnyama, ngoba kusokukhona ubumnyama obuzokwenzeka, khona izinkinga ezisuke zizokwenzeka empilweni yakho noma osuke uzohlangabezana nabo. Okay, bese kwesinye isikhathi ke kunomuntu othola ukuthi akaphuphi. Khona umuntu nje ukuthola ukuthi athi nje mina angiphuphi nhlobo. Kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi nangu omunye akaphuphi inhlobo, uthola ukuthi khona omunye ophuphayo kodwa avuke sekhohliwe. Lo kuvuka wakhe sekhohliwe loyo uyafana nalo kwesinye isikhathi osuke engaphuphi, ngoba uvuke ekuseni uyakhumbula ukuthi khona into ebiyenzeke ebusuku, khona into engekho kodwa manje angisayikhumbuli neyodwa. Amanye amaphupho lawo futhi okungamele ukuthi nene uwazibe, ngoba asuke khomba ukuthi kwesinye isikhathi khona ukuphanjaniselwa okukhona okungaphuphi inhlobo noma ukuphupha kwesinye isikhathi uvuka usukhohliwe. Kwesinye isikhathi umuntu uyakwazi ukuthi avale amaphupho akho ngenhloso yokuthi usuke efuna ukuthi wena kungabi khona imiyalezo ezofika kuwena noma kungabi khona izexwayiso ezizofika kuwena ngempilo yakho, ngoba uvala azathi into ngisho idalwa zakho noma ezisondela kuwena ukuthi aziblockhe ukuthi zingakwazi ukusondela kuwena, zizokhuluma izinkulumo ezithize. Akekho umuntu bakithi okufunakala alale nje kuze kuse athi nje mina impilo yami yonke angiphuphi, ngeke. Sekukhona into wrong ngaleso sikhathi, kusekhona inkinga ekusuke ikhona ngaleso sikhathi ekusuke kufunakala wena uyisukumele, kodwa nje kungaphuphi bakithi nokukhohlwa amaphupho. Khona into wrong bakithi, khona ukuphanjaniswela noma ngingasho ukuthi kuyahambisana nezinkomba ezikhomba ukuthi wena usuke uphanjaniselwa noma usuke kukhona izinto ezingalungile esuke zenziwa kuwena ngaleso sikhathi. Okay, siphinde ke futhi bese singena endabeni yemali.
khona umuntu bakithi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi uyasebenza kodwa ekusebenzini kwakhe imali yakhe akayiboni kwesinye isikhathi iphelele ezandleni. Yebo-ke kakhulukazi futhi amaphupho athi awafane akwafake imali akuhlezi kuzokhomba ukuthi nene uyaphanjaniselwa. Angithi yabona khona amaphupho ukuthola ukuthi lingena ndawo zombili, liyangena kubantu abadala kwesinye isikhathi kanti futhi liyangena ekutheni kungenzeka kube uyaphanjaniselwa, kakhulukazi njenganalo leli lemali. Kwesinye isikhathi ungazitshela ukuthi uyaphanjaniselwa kanti imali uphucwa abantu abadala. Kodwa-ke njengoba namhlanje sizokhuluma mayelana nokuphanjaniselwa nokuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi izinto zakho akhona isandla sesibili noma sesithathu ezintweni zakho. Imali kwesinye isikhathi khona umuntu okaphupha imali osebenzayo kodwa athi mesebenza imali yakhe angayiboni ukuthi imali yakhe uyenzani, iphelele esandleni, angabi nayo into angayikhomba ekhombekayo ukuthi cha imali ngiyenza ukuthi, imali ngiyenza ukuthi, imali ngiyenza ukuthi. Njalo mengabe wathola imali na kuzoqhamuka isiphithiphithi esizokwenza ukuthi imali iphele, kodwa manje iphelele ezintweni othi nawe uma ubheka ubone uchaphela izinto azinamsebenzi kanoma ngibeka kahle noma ngibeka kanjalo, kodwa nje iphelele ezintweni nje eziwubala, ingabi khona into esile oyenzayo ngemali yakho. Isikhathi esiningi-ke lapho singasho sithi kuyakhomba nako, singasho sithi kuhamba nokuphanjaniselwa noma nokuvalwa, ngoba kusuke kufunakala ukuthi wena empilweni yakho kungabi khona inqubekela phambili, kungabi khona into enhle ozokwazi ukuyenza manje bese bekuvala emalini. So nje ezinye zezinto lezo kahle sengikhuluma manje ngezinkomba noma sengikhuluma ngezinto ezenzakalayo, ngibeka kanjalo uma ngifaka indaba yemali sesikhuluma ngezinto ezenzakalayo kumuntu kwesinye isikhathi okukhomba ukuthi khona ukuphanjaniselwa khona noma izinto zakhe zikhona ukuganga okusuke kwenziwa empilweni yakho. So makwenzeka njalo empilweni yakho kwesinye isikhathi engathi lonto ungayisukumela, ungayizibi, ngoba kwesinye isikhathi uzogcina ngempela impilo yakho ingabanga iziye phambili kanti khona abaganga ngezinto zakho. Okay, kwesinye isikhathi-ke umuntu okuthola ukuthi uphanjaniselwa izinto zakhe noma ziyavalwa, ngisho kwayena kwesinye isikhathi mambe abantu bokhona umuntu okuvalayo ukukhathala, uthola ukuthi umuntu ukhathala unqina ngisho ukucosha ispoon phansi, ukhathale ungavumi ngisho wenzeni, kwenzelwa ukuthi lapho kusuke kwenzela ukuthi ungazami ngisho ukuhamba uyofaka i-CV ufuna umsebenzi ngoba basuke befuna ukuqeda nje ngaleso sikhathi ngawe, kungabi khona ukunyakaza wena okuzokwenza ukuthi ube wena nenqubekela phambili. Kangangokuba kwesinye isikhathi baze basebenzise ngisho ingqondo kwesinye isikhathi into uyicabanga cha ngazi ufunakala ngenza ukuthi, kodwa ukwenze ngomqondo, ukwenze ngomqondo kuze kuphelele engqondweni lapho, kodwa ungakaze uthathe action noma ucha othi ngikwenze. Angazi noma kuyezwakalani umuntu kwesinye isikhathi uma ngabe bekuvala noma bephambanisa izinto zakho, bakufaka izinto ezizokukhathaza ezizokwenza ukuthi ungavumi ukwenza into enhle, uyicabanga into enhle kodwa ungayenzi, uyenze engqondweni cha uyenze ukuthi uyayibona hayi ngiyayenza kodwa ingenzeki, bakukhathaze bakuqeda amandla. Okay, kwesinye isikhathi-ke uthola ukuthi isikhathi cha nawe ngoba usuke uzazi ukuthi ungumuntu ongelona ivila, angithi yabona, uthi noma uzama ukwenza into kwesinye isikhathi uyenze ngenkani, kodwa uthi noma usuyenzile lento ngenkani mangabe silungile kube ngathi iyalunga noma isilungile kodwa bese iyanqamuke futhi endleleni ngenxa ukuthi kwawena uzovela uphela amandla nje endleleni uthi hayi kwasho kwacima. Ngithi yabona ezinye zezinto lezo esuke zikhonja ukukhomba ukuganga, ngoba akufuneka umuntu othi right nje kahle athi into yakhe isilunga noma isilungile bese egcina futhi afuna ukuyiyekela kanjalo. Kusuke kukhona ukuganga okusuke kukhona ngaleso sikhathi bese bekukhathaza bekuqeda amandla. Kwesinye isikhathi-ke omunye bamenze bakuqhathe nabantu, kwesinye isikhathi ezinye zezinto ezenzakala ngoba manje sikhuluma ngekomba bakithi, kwesinye isikhathi bakuqhathe nabantu bakwenza ube umuntu ongezothandeka, ongezothandwa umuntu, uxakeke nje ukuthi mina impilo yami yashintsha esithubeni manje ngoba kade ngi-right nje ngangafuna umuntu ngangathanda umuntu. Angithi phela manje kwenzela ukuthi wena angabi khona umuntu ozofisa ukukusiza empilweni, angithi noma ukhala ulona lo ukuthi xifi, angithi yabona angafikelele ukukusiza kusuke kwenzelwa lo. Ngakho manje isikhathi bagcina sebekufaka izinto ezizokwenza ukuthi ungathandeki
ingakho ke sithi lapho ezinye zezinto lezo ezihambisana nokuvalwa noma nokuphanjaniselwa izinto zakho. Okay, ambe yini enye bese sifaka futhi la indaba ongibuyele ekuphupheni kwesinye isikhathi khona la futhi ukuthola ukuthi mhlambe uzophupha njalo uthi wena uphupha udakiwe. Siyazi ukuthi ukuphupha udakiwe akukuhle ngoba kusuke kuza inkinga empilweni yakho lapho kukhona ukuthi nalo lelo phupho singalifaka lapho ngoba kusuke kuzoza izinkinga eziningi esuke zizokwehlakalela. Kodwa kungcono ke funa lapho ngoba uphupha ngithi mina into mayiphupha ingconywana ngoba abantu bakho basuke besakwazi ukukhombisa cha nangu kuyonakala khona urongo ozama ukwenzeka empilweni yakho. Omunye ke kwesinye isikhathi kungabe ukuthi uyakuphupha udaku cha mina ngiphupha ngidakiwe kuukuthi kwayena athi angisakwazi ukuhlala ngaphandle kwatshwala usuku selikhulu ukuthi ngingahlala mina ngingadakiwe ngathi ngahlala ngiphuzile. Angithi ke kwesinye isikhathi ke lawo lezo zinto lezo noma lokho kwenza kanjalo singakufaka ngaphansi kwezinto ezikhombayo futhi ukuphanjaniselwa noma ukulokhuza ukuthi khona ukuthi izinto zakho khona ukwenziwa kwezinto zakho ukuthi zingahambi kahle. Manje kufuneka lengathi ungahlala kuyinto katshwala engathi wena ungahlala udakiwe uphuzile uma uthola imali encane wena uyiphuza utshwala uhlezi nabantu abaphuzayo kuyaphuzwa. Angithi vele kusuke kufunakala ukuthi wena impilo yakho ingayi phambili so kufunakala ukuthi iphele kanjalo nje kuthiwa lo akazidakelwa kuphela bandla Nkosi yami loyo noma ungamnikani uzodayisa lokho ahamba ophuza utshwala. Ngithi yabona lezo zinto zihamba nokubulawa ukuthi cha kugangwa ngayo kusuke kugangwe ngayo usukuvaliwe usukuphanjaniselwa izinto zakho. Ezinye zezinto empilweni bakithi ezingazi ukuthi singazibheka lapho kakhulukazi ke futhi uzophinde ngihlale nasemaphusheni labo kade ngikwabala kwesinye isikhathi ukuthi mengabe nawe kukhona amaphupho owabonayo noma ukhonjiswa wona ukuthi cha akhomba ukuthi khona ukunakala okuzayo uthi nawe uma uphaphama engathi ungaphaphama uguqe ngaleso sikhathi ke ubuyele uNkulunkulu akho uzame lonto uyikhulekela ukuthi cha ayinqotshwe nasemoyeni ingazi zifinyelele nakuwena nawe bese usukuma futhi uzama indlela ongenza ngayo bakithi ukuthi lezo zinto ezifana nalezo zingenzeki noma usheshe uzinqobe bakithi. Kwesinye isikhathi nalezi impawu bengizibala futhi ezenzakalayo ukuthi kwenzakalani kwesinye isikhathi empilweni yakho akuthi makwenzeka lezo zinto ake ufake inkani bakithi ke ukhuleke faka inkani uzame ufuna usizo bakithi ngoba amaphupha njalo amahle nezenzo makwenzeka izinto ezinjengalezi empilweni yakho akukuhle bakithi. Engazi ukuthi izinto ezifana nalezi singazisukumela singadembeseli singaziyeki bakithi. Uzothanda ukuthi namhlanje ke ngime lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo.